Enzabuko bende sibonelo namhla kuhamba embili kujova esidlangalaleni ngemjovo ugomela iCovid-19. Siyabonga namuhla ukuthi sithole lithuba elanga lelihle kangaka lapha kaHhoyi sivakashelwe ngumhlonisha wetempilo make saseKalimanzini ato setha iexample acele inkosi yesive salapha ekhaya kaHhoyi nenkosi mhlambe lemele baholi benzabuko eMpumalanga ukuthi ayisethe phela le trend ukuthi bantu labana 35 years to 49 years abete batogoma. Labadzala nalabancane bafike ngebunyendi kutoma emgceni kutfola lo mjovo. Ngitiva ngijabule kakhulu ukuthi uhulumende utile ngakisi ukuthi sitogoma. Siyabe ngifisa ukuthi labafowethu laba ngathi nabo bangalithatha leli thuba balisebenzise bangalaleli into lebativa ngaphandle. Jovile mina ngitiva ngikahle ningalaleli bantu lokubakhulumako akusinkinga ngitiva lokhu ngijovile ngikahle kuphela kubuhlungu khona iyafana nomjovo waseclinic lokujova abantwana. Litiko letempilo lesifundza livakalise kujabula ngokuhamba kahle kwetinhlelo tekugomela leli gciwane. IMpumalanga province singasho ukuthi so far sikhonile ukuthi sigome abantu labangu 328,000 bafaka phakathi abasebenzi basedibhedlele bothishela labo badzala bana 60 years and above nyalo sicale ngilaba 50 years also nalaba na 35 years bayeta siyaba register siphinde futhi sibagome. Into lesibone kakhulu ukuthi kusincedile ukuthi sihambe ngemaphoyisa nawo akhona silontshe nalaba DSD ma social workers nalabasebenza kuma tindzaweni tema ECD. Bantu basemkhatsini kweminyaka lengama-35 kanye nalabaneminyaka lengama-40 bayacelwa ukuthi babhalisele kugoma.